nta masaha 24 yarashize Iran itangaje yuko yafunguye umuhora wa Hormuz unyuzwamo 20% bya peteroli yose izenguruka mu isi. Ariko mu kanya gatoya bitaragira nyine ku munsi wose, ingabo zirwanira mu mazi za Iran zitangaje ubundi butumwa bushya zivuga yuko inzira ya Hormuz yongeye gufungwa. Amato y'ubucuruzi yakira ubutumwa bwo kuri radio buturutse ku ngabo zirwanira mu mazi z'abanya Iran buvuga yuko inzira ya Hormuz yongeye gufungwa kandi ko nta bwato na bumwe bwemerewe kwinyuramo nk'uko amakuru aturuka mu biro by'ubwikorezi bwo mu mazi yabivugaga. Ubu butumwa buragaragaza ihinduka ryihuse nyuma y'uko Iran yari yabanje gutangaza yuko iyo nzira ifunguye ku mato yose y'ubucuruzi. Bibaye mu gihe hari urujijo rukomeye kandi rukomeje kwiyongera ku bijyanye n'imiterere y'iyo nzira, bigatuma amasosiyete mpuzamahanga akora ubwikorezi bwo mu mazi arushaho gushakisha amakuru asobanutse. Amato yakiriye ubutumwa bwa radio ahagana saa 7:18. Ubwo butumwa bwavugaga yuko Hormuz yongeye gufungwa nta bindi bisobanuro. Aya mato y'ubucuruzi yose yakiriye ubutumwa uturutse ku ngabo za Iran zirwanira mu mazi. Ayo makuru yakomezaga avuga yuko ingabo zirwanira mu mazi za Iran zabwiye ayo mato atwara peteroli cyangwa tankers ko nta bwato na bumwe ariko bwemerewe kunyura muri uwo muhora. Hari n'amakuru yavuze yuko ubwato bwinshi bwarashweho buraswa n'ubwato bw'intambara bw'ingabo z'impinduramatwara za Iran. Icyo gihe bwageragezaga kwinjira muri uwo muhora. Ikigo cya UK Maritime Trade Operations cy'Abongereza gishinzwe ibijyanye n'ingendo zo mu mazi nicyo cyatangaje bwa mbere ahagana saa 6:55 yuko ubwo bwato bwa mbere bwarashweho kandi ko nta bundi bwato bwemerewe kongera gutambuka. Ibyo kurasa ubwato bwari bwikoreye peteroli byabereye hafi y'ibirometero bitagera kuri 50 mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Oman. Ibiro bishinzwe ubwikorezi bwo mu mazi by'Abongereza byavuze yuko ubwo bwato nabo burimo ngo babaye amahoro nubwo barashweho. Ku rundi ruhande, nibura amato abiri y'ubucuruzi nayo yaje kuvuga yuko arashweho mu gihe yageragezaga kwambuka uwo muhora, niko amakuru ya Reuters yabivuze. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza bivuga yuko Iran ngo yavuze ko impamvu yo gufunga uyu muhora ari uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo zitubahirije ibyo ziyemeje mu gahenge kari kumvikanyweho. Icyo Tehran ishaka kuvuga nuko Amerika yakomeje kubuza amato kujya cyangwa se kuva ku byambu bya Iran muri gahunda ya blockade. Abayobozi ba Iran ubungubu barimo baravuga yuko ibintu bigiye kurushaho kuba bibi cyane kandi ko mu gihe gito bagiye kurekurira umuriro ku mato yose y'Abanyamerika ari muri ako karere. Umuhora wa Hormuz ugomba kugenzurwa byuzuye n'ingabo za Iran. Kugera ubu dukora iyi nkuru nta gisubizo kirava muri Maison Blanche ku bijyanye no kuba umuhora wa Hormuz wongeye gufungwa. Biteganijwe yuko Washington ashobora kuva itangazo rivuga kuri iki cyemezo cy'Abanya-Iran. Icyakora ku munsi w'ejo Trump yari yumvikanye asa n'uwirata cyane ko umuhora wa Hormuz ugomba gufungurwa kandi bijya burundu, asaba Iran kutongera gufunga uwo muhora. Iran yari yacecetse iramwihorera. Trump yari yanarengejeho yuko ubugenzuzi bw'amato y'ubucuruzi buzakorwa n'ingabo zo mu mazi z'Abanyamerika. Iran itangaza yuko hagize uwibeshya mu kugenzura amato y'ubucuruzi anyura muri uwo muhora n'ubundi nduru zishobora kuvuga. Muri icyo gihe Trump yanavuze yuko Iran ngo yamaze kwemera hafi ibisabwa byose n'Abanyamerika, harimo no kureka ububiko bwa uranium ifite itunganijwe ku rwego rwo hejuru ikajyanwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ahangaha Iran yongeye gusubiza yuko ariyo yonyine igomba kugenzura uranium itunganije neza, ko nta guhererekanya uko ariko kose mu buryo bwari bwo bwose bushobora kubaho hagati y'Abanyamerika na Iran ku ngufu za nucleaire. Trump yanavuze ko amasezerano akomeye hagati ya Washington na Tehran ashobora kuba ari hafi kugerwaho, gusa ibikorwa birimo bigaragara ubungubu bigaragaza yuko ahubwo n'intambwe zari zatewe ziri gusubira inyuma. Amasezerano ngo ashobora kuba kiri kure cyane. Icyemezo gishya cya Iran gishobora kugaragaza yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitwaye nabi mu masaha atagera kuri 24 ashize nyuma yuko bumvikanye yuko umuhoro ugomba gufungurwa. Ni ibintu bisa naho bikigoye kumenya niba amagambo ari gutangazwa ku mpande zombi atari kigaragaza ko ibiganiro bya diplomasi bibera mu ibanga nabyo birimo bigenda nabi. Gusa ngo haracyari icyizere cyuko hashobora kuba icyiciro cya kabiri cy'ibiganiro hagati y'impande zombi nyuma y'icyiciro cya mbere cyamaze igihe kirekire kibera muri Pakistani mu mpera z'icyumweru gishize. Kibera muri Pakistani kikarangira nta masezerano agezweho. Ikigo cy'itangazamakuru muri Iran cyitwa Fars gifitanye isano n'igisirikare cy'impinduramatwara hamwe n'ikigo cya ISNA Iranian Student News Agency hamwe n'ibinyamakuru bya leta IRIB byose byasubiyemo
Itangazo ry'igisirikare cya Iran rivuga ko umuhora wo mu mazi ufunzwe kandi kugomba gusubira ukuntu wari umeze mu gihe Iran yawugenzuraga mu rwego rw'ijana ku ijana. Muri iryo tangazo igisirikare cy'impinduramatwara cyashinje Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukora ibisa n'ubusazi n'ubwiyahuzi bwo mu mazi, bo babyise piraterie. Bavuga yuko ibyo bikorwa bisa n'ubushimusi bwo kugota amato yose yo mu mazi kugira ngo bayagenzure, ubundi babyita ubusazi bwo mu mazi. Iran yamaze kuburira yuko niba Amerika ikomeje kwitwara muri ubu buryo, noneho uyu muhora ugiye kuba ufunzwe kandi bijya burundu. Perezida w'inteko ishinga amategeko ya Iran Mohammad Bagheri Ghalibaf wari uyoboye intumwa za Iran mu biganiro biheruka na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byabereye Islamabad muri Pakistan, yari yanditse kuri X ati mu gihe Amerika yakomeza kugota ibyambu bya Iran, uwo muhora ntabwo uzaguma ufunguye. Yongeye gushimangira kandi ibyo yavuze mbere binasubirwamo n'umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Ismail Bagheri, wari wavuze yuko gufungura cyangwa se gufunga uyu muhora ndetse n'amabwiriza awugenga bizaterwa n'uko ibintu bizaba byifashe ku mbuga y'urugamba nyizina, ngo ntabwo umuhora wa Hormuz ufungurwa cyangwa ufungirwe ku mbuga nkoranyambaga nk'uko abantu bamwe babikora. Ahangaha yavugaga Donald Trump, perezida w'Abanyamerika. Mohamed Bagheri Ghalibaf hamwe na Ismail Bagheri batangaje aya magambo nyuma y'ubutumwa bwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Abbas Araghchi yari yanyujije kuri X, aho yari yanditse akoresheje Icyongereza ati inzira z'amato zose z'ubucuruzi mu muhora wa Hormuz zifunguye burundu mu gihe cyose gisigaye cy'agahenge. Amagambo ya Abbas Araghchi yanenzwe cyane na bimwe mu binyamakuru byo muri Iran ndetse n'abaturage bamwe bagendera ku bitekerezo bikaze bamusaba gusobanura neza ibyo yavugaga. Mohamed Bagheri Ghalibaf yanditse ati intambara y'amagambo no kugerageza kuyobora imitekerereze y'abantu ni kimwe mu bintu by'ingenzi cyane bigize iyi ntambara, ariko ayo mari ntabwo ashobora kuyobya Iran. Ku ruhande rwa Perezida Trump yahise ashimangira ingingo mu butumwa bwinshi bwo kuri Truth Social, avuga yuko yavuganye na mugenzi we w'Ubushinwa Xi Jinping ngo banezezwa cyane no kuba umuhora wa Hormuz ufunguye cyangwa se ugiye gufungurwa vuba ahangaha. Gusa ariko yashimangiye yuko icyemezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo kugota ibyambu bya Iran cyo ngo kigomba gukomeza kugira habonetse amasezerano yuzuye hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu by'ukuri ahubwo ibyo biri mu bya mbere byarakaje Iran cyane. Bikimara kugenda gutyo rero, ayo makuru atangiye gutera ikikango ku butegetsi bwa Iran, bibaza uburyo bo bashobora gufungura umuhora ariko Amerika ikaguma kuzibira ibyambu by'abanya-Iran byose. Mu masaha make umuhora wamaze ufunguye, igiciro cya peteroli cyari cyamanutse cyane kigera ku madolari 48 ku kagunguru. Ni mu gihe kwa gatanu mbere y'uko umuhora ufungurwa akagunguru kageraga ku madolari 89. Uko habaye ikibazo muri uyu muhora niyo byaba isegonda rimwe gusa, ibiciro bya peteroli bita bihinduka. Bityo rero kuba byari byamanutse byasabaga ijambo rimwe gusa ngo byongere bizamuke. Ubu tuvugana ndimo nkora iyi nkuru, ibiciro bya peteroli byongeye kuzamuka. Akagunguru ka peteroli ku masoko mpuzamahanga kamaze kurenza nanone amadolari 100. Umuhora wa Hormuz ni inzira nto y'amazi iri mu majyepfo ya Iran, ariko inyuramo hafi 1/5 cya peteroli yose izenguruka ku isi. Kuva Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel batangira ibitero bya gisirikare kuri Iran mu mpera z'ukwezi kwa kabiri y'umwaka, Tehran yahise ifunguye umuhora iwushyira mu bugenzuzi bwayo 100%. Urujya n'uruza rw'amato atwara peteroli hanyura muri uwo muhora rwaragabanutse cyane, byatumye ibikomoka kuri peteroli na gaze nabyo bigabanuka ku masoko mpuzamahanga, ibiciro nabyo birazamuka. Mbere y'intambara akabariri cyangwa ahunguru ka peteroli kaguraga munsi y'amadolari 70 y'abanyamerika. Nyuma rero ibiciro byaratumbagiye cyane kugera ubwo akagunguru ka peteroli karengeje amadolari 100, ndetse mu kwezi kwa gatatu hari ubwo akagunguru ka peteroli kaguza amadolari 119. Mu masaha ya nyuma yo kwa gatanu bakimara gutangaza ko umuhora ufunguwe, akagunguru kakonkobotse kagera ku madolari 92, ndetse na mbere y'amasaha make kugira ngo bafunguye umuhora bundi bushya akagunguru hari aho kaguza amadolari 88. Nubwo Iran yari yatangaje yuko umuhora ufunguye burundu kandi Trump nawe akabyishimira cyane, ishyirahamwe rishinzwe ubwikorezi bwo mu mazi rya BIMCO ryari ryaburiye abakora ubwo bwikorezi n'izo ngendo zo mu mazi ko bagomba kwitonda kubera ko batabona ibimenyetso bifatika bigaragaza yuko aka gahenge gashobora kuramba. Mu yandi magambo, ntabwo umuhora ushobora gufungurwa by'igihe kirekire. Jacob Larsen ashinzwe umutekano muri BIMCO ati nta makuru ahagije ariho ku bijyanye n'ingaruka zishobora guterwa n'amamine yashyizwe mu nzira y'amato muri umuhora wa Hormuz. Bityo rero BIMCO irasaba amakompanyi yose atwara ibicuruzwa kwirinda ako karere. Ibi bisobanura yuko inzira z'amato
zitari zamenyekana neza cyangwa se afite umutekano washobora kunyurwa, ntabwo amato yari ahazi bihagije. Iran niyo yonyine iza ahantu hagiye itega za mine. Hagati aho ariko umuyobozi w'ishyirahamwe mpuzamahanga rishinzwe ubwikorezi bwo mu mazi International Maritime Organization yari akiri kugerageza gusobanukirwa neza niba ibyemezo bya Iran byo kongera gufungura Hormuz byaba bishobora kuramba. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zatangaje yuko amato 23 yamaze gusubizwa inyuma kuva blockade yatangira gukurikizwa n'abanyamerika. Ubuyobozi bw'ingabo z'abanyamerika zikorera mu karere US Central Command bwatangaje yuko ubwabwo bwahagaritse amato 23 bugategeka yuko asubizwa inyuma kubera yuko yagombaga kujya ku byambu by'abanya-Iran gufata ibicuruzwa bya peteroli. Ibyo rero ni ikintu gikomeye cyane Iran itari kwihanganira. Mu butumwa bwo kuri X, CENTCOM yavuze yuko ingabo z'abanyamerika zikorera muri ako gace zashyize mu bikorwa iryo gota cyangwa blockade guhera kwa 13 y'ukwezi kwa kane. Ku ruhande rwayo Iran ivuga yuko idashobora kwihanganira kugumiza gufungura uyu muhora, kandi abanyamerika nabo batarakuyeho gahunda ya blockade yo guhagarika ubwato bwose bw'ubucuruzi bujya ku byambu n'ubuva ku byambu by'abanya-Iran. Hari ubutumwa bushya bwashyizwe ku karubanda bivugwa yuko bwatanzwe n'umuyobozi w'ikirenga wa Iran Mojtaba Khamenei, bwatangajwe mu masaha make ashize n'ibitangazamakuru byo muri Iran. Muri ubwo butumwa bwo kwizihiza umunsi w'ingabo muri Iran, ntabwo Mojtaba Khamenei yavuze mu buryo bweruye ibibazo bimaze iminsi muri aka karere nk'uko byavuzwe n'abayobozi bandi muri Iran. Ntiyavuze ku muhora wa Hormuz cyangwa se imishyikirano hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gice cy'ubu butumwa harimo umuhuro aho agira ati abanzi bacu bose, ingabo zirwanira mu mazi za Iran ziteguye kubaha isomo. Ati ubushake bwacu no kwiyemeza bishya bizatsinda nk'uko byagiye bigenda mu minsi ya mbere. Ubutumwa ni ubwanditse, ntabwo ari ijwi cyangwa se video bya Mojtaba Khamenei, ntabwo arongera kugaragara mu ruhame kuva yaba umuyobozi w'ikirenga mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu. Mu masaha 24 ashize habayeho urukurikirane rw'amakuru menshi kandi akomeye, ariko menshi muri ayo ngayo yari yerekeye iby'umuhora wa Hormuz, yaba amakuru aturukaga muri Amerika cyangwa se muri Iran. Amakuru akomeye yabanje guturuka kuri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran mu itangazo ryagiye ahagaragara saa 7 ku isaha mpuzamahanga ngengamasaha ni kuwa gatanu. Uyu mugabo akoresheje X ati umuhora wa Hormuz urafunguye burundu ku gihe cyose gisigaye cy'agahenge, uzakoreshwamo n'amato y'ubucuruzi gusa. Trump yarasubije mu minota mikeya ati murakoze cyane, gusa avuga yuko igota ry'ingabo z'abanyamerika ku byambu by'abanya-Iran ryo rigomba gukomeza kugera igihe amasezerano ya nyayo azagererwaho mu buryo bwa burundu. Ubufaransa n'Ubwongereza ntibwarengeje amaso bwatanze ubutumwa. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Keir Starmer hamwe na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron baje gutangaza yuko bazayobora ubutumwa mpuzamahanga bugamije kurinda ubwisanzure bwo mu mazi bw'urujya n'uruza rw'amato igihe cyose bizaba bishoboka. Byari nyuma y'inama yabaye hakoreshejwe ikoranabuhanga ry'iyakure, inama igahuza ibihugu 40. Naho Perezida w'inteko ishinga amategeko ya Iran ahakana ibyo Trump yavuze. Nyuma y'amasaha make cyane hari saa 6:14 zo mu Rwanda, Mohamed Bagheri Galibaf yandika kuri X ko Donald Trump yavuze ibintu 7 bihabanye kandi mu isaha imwe, kandi ko byose uko ari 7 ngo byari n'ibinyoma. Yongeraho yuko mu gihe igota ry'abanyamerika cyangwa blockade ryaba rigikomeje, umuhoro uzakomeza gufungwa n'uruhande rwa Iran. Amakuru yerekana yuko hari amato yanyuze muri uwo muhora. Amakuru yo ku rubuga rwa Marine Traffic avuga yuko hari ubwato bwanyuze muri uwo muhora bugiye kuzana ibicuruzwa hakurya. Kera kabaye rero nibwo Iran yaje gutangaza yuko uyu muhora ufunzwe by'agateganyo hari atarashira amasaha 24. Amakuru atangwa na Marine Traffic yerekana yuko amato amwe namwe yarari muri icyo cyerekezo yahinduye inzira. Iran yari yatangiranye icyizere ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora kwemera ibyo zasabwe kugira ngo ibiganiro by'amahoro byasabiwe agahenge bigere ku musaruro. Ikigaragaza yuko Iran yari yemeye ibi byose si no gufungura umuhora wa Hormuz gusa, ahubwo nuko yanemeye ko bifunguye ikirere by'agateganyo. Mu gitondo kuri wa gatandatu ibinyamakuru byinshi muri Iran byari byatangaje ko Iran yongeye gufungura igice cy'ikirere cyayo nk'uko bitangazwa n'ibitangazamakuru bya leta. Ikigo cy'amakuru cya Iran cyitwa IRNA cyavuze yuko igice cy'ikirere cya Iran cyongeye gufungurirwa indege mpuzamahanga. Urwego rushinzwe indege za gisivili muri Iran rwasohoye itangazo. Ikirere cy'igihugu hamwe n'ahantu hato ku bibuga by'indege byongeye gufungurwa. Mu by'ukuri gufungura ikirere byari byatangiye mu gitondo hagana saa 2:12. Bongeyeho kandi yuko izindi ngendo z'indege
zizongera gusubukura ingendo gahoro gahoro uko iminsi igenda yicuma. IRNA yongeyeho yuko inzira z'indege zinyura hejuru y'akarere k'uburasirazuba bwa Iran nazo zifunguye ku ndege mpuzamahanga z'ubucuruzi. Ikirere cya Iran cyari cyarafunzwe guhera ku munsi ibitero bya Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byatangiraga ku ya 28 y'ukwezi kwa kabiri. Imboni TV, imboni ya rubanda.